Naš Nikola Trklja, urednik u dnevnom listu Politika i ujedno uspešni pisac i publicista, donosi jednu neverovatnu, uzbudljivu istorijsku priču posle koje će nam biti jasan sav srpski usud i zašto je jedan turski paša zidao pravoslavnu crkvu i džamiju istovremeno. 500 godina s kolena na koleno u Bileći se prepričava jedna uzbudljiva i dirljiva priča. Epska, ali istinita drama. O sinu jedincu, o majčinoj ljubavi, o golemom turskom junaku, o zlom i sebičnom knezu Đeveru i stricu, o surovoj kazni i o crkvi i džamiji. Saga o Predojevićima najdublje je i najznačajnije narodno predanje izniklo na hercegovačkom kršu. Predojević su bilećki ep o Gilgamešu, hercegovačka Odiseja i Ilijada, zavetno pismo o primetnoj gomili, o prijevoru, mestu gdje su stolovali srpski srednjovjekovni vlastelini Predojevići. Ja kao dete čuo sam tu priču više puta, neke detalje sam upamtio, a jedno od tih predanja izgledalo je ovako. Bilo je već kasno leto, kada su Turci tog dana dolazili u Bilečku valu. To je onaj dan kada majke leleću i udaraju se u prsa, a očevi čupaju kose, jer im Turci odvode decu u janičare. Turci su Bilečkim poljem išli ka prijevoru, gdje je bio lokalni knez Predojević, koji je morao, kao i svi lokalni knezovi, da obezbedi danak u krvi, da da dovoljan broj dece koje će Turci odvesti u janičare. Knez je imao 6 svojih sinova. Trojicu je poslao u brda da čuvaju ovce, a dvojicu onih najstarijih i jednog najmlađeg ostavio je kod kuće. Kad su Turci došli da biraju, rekao je: uzmite ovog, on vam je bistar. To je bio sin od njegovog brata koji je umro mlad, a majka koja je imala samo njega počela je da kuka i da trči za Turcima. Deca su bila u sepetima i išla su prema Čemernu i dalje prema Bosni. Nisu pomogla majčina za pomaganje. Pitala je Đevera: zašto ne dade jednog od tvojih 6 nego moga jedinca? On je samo okrenuo glavu i prošao mimo nje. Deca, kad su stigla u Carigrad, bila je već rana jesen. Mali Nenad Predojević odmah se izdvojio svojom domišljatostu, što su primetili i carski službenici na dvoru sultana. Odvojili su ga u grupu u kojoj su odvajali obično napredniju i inteligentniju decu. Nisu se prevarili. Mali Predojević bio je jedan od najsposobnijih i najboljih đaka. Izrastao je u velikog vojskovođu, neustrašivog borca. Neustrašivog toliko da je i sultan čuo za njega. Poslao ga je da utvrdi granice carstva prema Segedinu. Kada je ne više Nenad, nego Hasan Paša Predojević završio posao po Banatu, prešao je Dunav i setio se Hercegovine i svoje Bileće. Okrenuo je vojsku i posle nekoliko dana je došao do Višegrada, gde je video kako veliki vezir Mehmed Paša Sokolović gradi ćupriju na Drini. Produžio je dalje i podigao čatore za svoju vojsku u Ljubomiru, pored Trebišnice, nedaleko od Bileće.
Sutra dan je pozvao svog vernog slugu Čauša, Ahmeta Dugalića. Uzjahali su konje i krenuli Bilečkom valom prema Prijevoru, mestu gdje je on nekada proveo svoje detinjstvo. Na jednoj struzi ugledali su staricu, sjahali su s konja i Hasan Paša Predojević je prišao toj baki i upitao je: imaš i koga, jesi li sama? Ona je odgovorila: sama sam, imala sam muža, ali mi je mlad umro. Imala sam i sina jedinca, ali su ga Turci odveli. U čudu on je upita: pa Turci nisu vodili jedince? A ona odgovori: mog jesu. Džever je imao 6 svojih, ali odveli su moga jedinoga. A bi li poznala toga sina, ako bi ga ikad igdje videla? Upitao je Paša. Ona odgovori: bih odmah, samo da mi pokaže desnu mišicu na kojoj je imao belek. Paša zavrnu rukav, a stara majka klonu na njegove grudi. Uneo je u staru pločaru. Srce stare majke godinama nije puklo od tuge, ali nije izdržalo taj trenutak radosti kada je opet ugledala svog sina. Hasan Paša Predojević brzo je uputio svoje čauše u Dubrovnik, tražeći Tomu Budislavića, najboljeg lekara, da dođe, ne bi li izlečio njegovu majku. Međutim, bilo je sve kasno. Ona je te noći preminula, a on se setio svega iz svog detinjstva, svoje braće ostričeva sa kojima se igrao, mesta gdje je provodio vreme dok je bio sasvim mali. Odlučio je, poput velikog vezira Mehmet Paše Sokolovića, da i on podigne svojoj majci crkvu i da je sahrani pored nje. Pozvao je iz Dubrovnika najbolje majstore toga vremena, platio ih 300 talira i rekao im da podignu crkvu na mestu gdje je sreo svoju majku. Pored crkve da podignu čatrnju, da mogu prolaznici hladne vode da se napiju. Zatim ih je odveo nešto dalje, prema Bilečkoj vali, pored glavnog puta, i rekao im mesto gdje će da podignu džamiju, s druge strane puta veliki karavan saraj, a pored njega još veću čatrnju za vodu. Dubrovčani su vrlo brzo pronašli kamen i počeli da ziđu i džamiju, i crkvu, i čatrnju. Hasan Paša Predojević sljedeće godine, kad se vratio iz novog pohoda, u Bileći je bila i čatrnja, i crkva, i džamija. Međutim, pre dolaska majstora iz Dubrovnika, Hasan Paša Predojević je organizovao sahranu kakvu tada Bileća nije videla. Sahranjivao je svoju majku. Kažu da takvog sprovoda u Hercegovini vekovima nije bilo. Na kraju podigao je svoju vojsku i postrojio je na sred Bilečkog polja. Krenuo je i došao pred kuću svoga strica. Strica su izveli i zazidali do pola. On je prišao i bacio prvi kamen rečima: evo kneže, nek ti je teže. Posle toga po jedan kamen bacili su svi njegovi vojnici. A stotinama godina svi prolaznici koji su prolazili tim drumom iznad Bileće bacali su po jedan kamen na tu primetnu gomilu. Danas, kada dolazite u Bileću, sa leve strane puta i dalje postoji velika primetna gomila, mesto koje svedoči o velikoj nepravdi, o majčinoj ljubavi i o stricu koji nije dao svoje sinove, nego jedinca od svog
brata koji je umro.